Yolumuz Dostluk Hocaligına yöneldi. Hocalık qirlarga ең birinchilardan bo'lib chiqdi. Endi oңыштагын suyundira diler. Mana ko'rib turasiz. Qulashlab bo'lmaslik arish tizimlari. Kombaynlar o'z joyina aqrongina joylab pakoslarni yutalar. Bu basuda 5 kombayn tizimlarga solgan arishni so'qtira. Endi o'ng'ishi da yuqori ko'rinib turadi. Kombaynның бункері толы білән машиналар тиз арада келіп жетті. Сәлим бабай işlemeyin de alaysa? Yok. Неше yaşқа kadar işledi? 2? 74'e kadar. Sen özün nişançı yıl işleysen? 88'den beri indim. 88 yılı. Masında 9 yılı indi bu kombayn. Bu kombayn değil mi? Nerede var hatta? Herhal okumuşlar neşek? Okumuşlar ayıbı. İşleysin gele mi? Şeyini kaya barasın. Mınday omuş olganda şolay bit. Kaya da işleysin. Şolay. Onda da teginde. Malay karış gelmedi mi sen? Yok. İşleyim deyip duram. İyi. Молодец. Kombaynlar qizuv bara olmay ko'rib turasiz. Kombayn ortidan chiqqan solam o'zi bir kichkina oddiga qadar. Mana shundan ko'rinay endi. Ochliqning bo'lgani. Bu xo'jalikda texnikaning tuzukligine turishina zo'r e'tibor beradilar. Yangi texnikani ko'p olalar. Ham endi mexanizatorlar da qirlarda tirishib ishli. Ko'rib turasiz. İkincisinin umlandığı basulardan көрінә deyip юкка гына жырланмыйдыр. Alda söyleşingen kombaynçı bilen Salim abini iske düşürdük. Bizning rayonda gana түгел, nagayın respublikada da en ulu kombaynçı bolgandır. Salim abi 74 yaşında, әлі ол kombayn штурвалы артында
игеннәр басуларын иңләде, җиңүче булып вымпеллар алды. Менә шушындый игенчеләребез, шушындый кешеләребез булганда, киләчәгебез якты булыр, уңышларыбыз мул булыр. Һәркемгә сәламәт